Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo annagaa kooti galata rabbii egaa ganniin har'aa eessa jirtaa jettee raawwattee gaafataa jirti eenyuun akka isheen gaafattullee irraan beekne kanaaf iyyuu sirbaa waan jirtuuf sagalee ishee xiqqoo irraa cufee sagalee kootiin irratti dubbataa jira dammoo hojii baay'ee takka nama gammachiisu hojii bareedduu jalqabdee jirti hojii ishee kanarratti immoo jajjabeeffamuu qabdiin isiniin jedha jajjabeessadha mee turtiin keessan ishee maluuka haa ta'u hanganuma ishee waliin ስንት ነው ግራሙማ? ግራሙ 12 ብር። እስኪ ይሄ 12 ግራም ነው። የለበሻት ስንት ግራም ናት? ይሄ 14 ግራም ነው። ልብ ይሄኛው 12 ነው። 12ቱ ትንሽ ረዘም ይላል። 14ቱ ደግሞ ያጠራል። እኔ ፈልግኝ 14 ግራም ነው። እኔ ደግሞ 12 ግራም ነው። ከነ በእንትኑ ነው ከነ መስቀሉ ነው ወይስ ብቻዋን? ፈለግሽ በመስቀል ከፈለግሽ በፊደል አለ። እሺ በፈለግሽ እኔ በመስቀል ለመፈልገው። መስቀሏ ብቻዋን 35 ብር ነች። መስቀሏ ለብቻ 35 ብር ናት። ለብቻ ነው የምትሸጠው። እሺ እሺ ደግሞ እፈልጋለሁኝ 25 ግራም ለብቻ የወንዶች በመስቀል የለም 25። ኦኬ እሺ በመስቀል ፈልገሽ ነው? ለመስቀሉ 25 የወንዶች አዎ በመስቀል እኮ ከነ መስቀሉ ነው 25 መሆን ያለበት ወይስ መስቀል ለብቻው ነው ገሽ? አይ መስቀሉ ለብቻው። ኦኬ እሺ መስቀሉ ለብቻው ተለቅ ያለ መስቀል ማለት ነው። አንድ ላይ ያው መስቀሉ ለብቻው የምፈልገውን ያህል ወስዳለሁ። ያው መስቀሉ 35 ብለሃል አይደል? እኮ መስቀሉ ትልቅ መስቀል ሲሆን ይጨምራል። እሺ ውዴ አሁን ለምሳሌ አሳይሽ እኮ እሱ አዝልሻለሁ። ለመች ነው ፈልጊው? መስቀሉ ይሄ ቢሆን አሪፍ ነው። ምን ያደርጋል? አይ ችግር የለውም። እኔ ቀስ ብዬ ወስዳለሁኝ። መቼ ነው የሚመጣው? ኦኬ ነው በትዕዛዝ ነው የሚሰራው? በትዕዛዝ ነው የሚሰራው። አሁን አንቺ ትልቁን የወንዶቹን በትዕዛዝ ነው የምንሰራልሽ። ይሄ እጃችን ላይ ያለው 14 እና 12 10 6 8 ነው ያለው። እሺ 8 እና የ8ቱን እና የ12ቱን እፈልጋለሁ አሁን ላይ 25 ያልኩትን ደግሞ ያው ትሩልኝ። ሌላ ጊዜ ነው። 8 ግራሟንም በመስቀል አድርጊልኝ እስኪ። እሺ እኔ ቆንጆ ይሄ 12 ግራም ነው በመስቀል። መስቀሉን ለብቻ ነው የምትለው። እሺ ስምንት ግራም ነው አይደል? 6 ነው ከ8 ነው። 8 አጠር ትበል ለልጅ ስለሆነች ረጅም አልፈልግም። የ8ቱ አጠር ትበል። አሁን ያነሳዋት አቤሎ እኔ ወጥቶ ያነሳዋት ወይ አንዴ ያንስ ይሄው ለህፃናቶች። አዎ ለህፃን መስቀል ላድርግበት። አዎ አምጣ መስቀሎች። መስቀሉ ለልጅ ነው አይደል የምትፈልጊው? አዎ አዎ ይኸው እቺኛዋ ትንጥዬ። እሺ የእሷም ዋጋው አንድ ነው። 12 ነው ግራሙ 12 ነው፣ ግን ይለያያል። ይሄ 8 ግራም አይደለ? 8 ግራም እናስብልሻለን። እሺ ይሄው ይሄ ለልጅ ይሄ ደግሞ ለአዋቂ። እሺ መስቀሎቹ አንድ ነው። ይሄም 35 ነው። ይሄም 35 ነው። ይሄም 35 ነው። መስቀሉ አንድ ነው። እዚህ ጋር የሚለያየው ግራሙ ነው የሚለያየው። ይሄ 8 ግራም ነው። ይሄ 12 ግራም ነው።
እሳብ ሰርቼ ልስጥሽ። ቆይ gatiin isaa meeqa ganni ለማ ባዲሱ ያልሽ ይሄኛው 44 ነውማ ይሄኛው 44 ነው ብሩ ለብቻ ማለት ነው መስቀሉን ሳንጨምርበት እሺ 44 ይሄኛው 44 ሲደመር 30 ይርፍራ ወይ ከፍለ ያገለቡ ፈያጌቲ በገነጋና ይደልቡ ዝረገለታ ወቀዮ ሲደመር 35 ያውልሽ ይሄኛው ከነ መስቀሉ 179 ይሄኛው 179 እሺ ይሄኛው 179 ነው ከነ ብሩ ማለት ነው ከነ መስቀሉ ይሄኛውን ደግሞ ልስራልሽ ወይ ኦኬ 12 ሲባዛ በ8 96 ለብቻው 96 ሲደመር 35 130 ይሄኛው 131 ከነ መስቀሉ እሺ አንድ ላይ ሂሳብ ላድርግልሽ ኦኬ ሲደመር እንት ነበር ያልፋት ቆይ እስቲ አቤሎ ተሳስተኝ 39 ሲደመር 131 310 ዴሪቨሩን ከጨመርኩልሽ ሲደመር 25 335 ነው የሚሆነው 335 እሺ ማዬ የድራይቨሪ ሁለቴ ከምከፍል አንዴ ታመጡልኛላችሁ ወይስ በኋላም ሲመጣ ያኛው ለብቻ ከፍላለሁ? እንደ መፍትሽ ነው። አሁን ነው የምፈልገው የምትይ ከሆነ ይሄኛውን አሁን ነው የምንፈልገው ካልሹ ነገ ጠዋት እንልክልሻለን። ይሄ የልጁና የትልቅ ሰው ያኛውን ደግሞ የወንዱን ደግሞ አሰርቼ ሲያልቅ ታመጡልኛላችሁ ካልሽ ደግሞ እሱንም እናወጣልሻለን። ሲያልቅ አንድ ላይ ብታመጡልኝ ይሻለኛል። አንድ ላይ ሲያልቅ ብታመጡልኝ። እሺ በዋትስአፕ ሀይልሻለሁ። እኔ ዋትስአፕሽ አለኝ። ችግር የለም። ያምሪ አለ ራሴ። እሺ እኔ ቆንጆ ደህና ደሪልኝ እናቴ። እሺ ችግር የለም። እሺ ገኒኮ ኦልቡ በገነጋን ዶፍተ ብዬ ኬኛት ዱጋ በገነጋን ናይ ደንቡቹቶ ነጋዳ አከም እንዘረገለ ተሳ ገኒ ውዳሴ ማረሚ እንጅራ ሲምብራ እንዝሬ ኦኬ ስዕሊ ነው ሲሎን ትጥቃ እንጅር ቆስ ተጋሲሳ እሺ ወጭ እሺ ተጋሲሳ ውዳሴ ማረሚ ለሲ ፊዱ ኦሮሚፋን ሚቲ ኦሮሚፋን መጽሐፍን ጉዳይ ነው ዝራ ኦይሜ ኦሮሚፋን ነው ውዳሴ ማረም በኦሮሞ ስላድሮ ተስለሲ ፊዳሉ ቡቲያ አባደቂ ረኮን ድሩ ገብርኤል يا حبيبتي هرم عربي ايندو ارا درام عربي رچو تابتام نا ጎዳ ኦሮሞ አደራ ሚካኤል ዋጩ ታብታብ ጎዳጆ ግዳ ውዳሴ ማረቢ አፋር ኦሮሚፋቴን ውዳሴ ማረቢ አፋር ኦሮሚፋቴን ነው ለልቦ ሲታ እሺ ገኒኮ ሙይቲ ጎረዴና ሳ ያ ረቢ
Oromiffaa matsaafni inni guddaan jira 81. Injiru lubbu Uddaasee Maaramii bichaa jira. Uddaasee Maaramii fi Uddaasee Maaramii fi si'iloonni maaltu jira? Kan si bira jiru. Gabreeliyeen jira. Dubroo Maaram jirti. Okay, durbee Maaramii naa godhi bakka lamaan saba akka tokkotti. Dubroo Maaram kunoo. Ishi. Maa ta'u bakka. Dubroo Maaramii fi Uddaasee Maaramii si fida? Shabiitti kaabee labichaa. Tabrao. Kanuma bakka. Eshi lakkoofsa kennu kennu. Dubroo Maaram si faana. Bireensi wajjin jira ganni ko karaa isaas dubbisa moo kan kee? Ay garaa biyya bireen hin jiru bireen suuqii deemee jira meeshaa bituu. Kinoo jira barmucaa. Ishi bakka bilbila. Ishi qabadha asitti nama. Asitti si kennaame. Lubu Rakkoon qabu maa hojii dhaabe? Ishi duwwaa shan. Duwwaa. Duwwaa shan duwwaa. 8 6. 8 20. 20 41 9. 41 9. Yeah. Osh. Lubu. Oko. Kinoo Arseemiyya keessa godhee si erga kennaa kiyya kun. Uff sareeko dumbisheeko naa jiraadhu. Kuma si ergeera. Ishi sareeko galatoon. Sentire. Aray. Ishi si ayee. Keetii kun. Amiin. Kan kooti mucaa kooti. Ishoo seenaa ta'u. Haa si jedhan. Meeshaan ergi ishee eessa jirti? Eessa jirta Lubu? Abu Dhabiin jira. Boru si dhufa ishee boru si ergi. Ishi bakka lokeeshinii siniifan ergaa ganni koo eebbifamii ammallee si haa eegu rabbii. Haati koo Maaramiin si haa tiksitu kan yaadde siif haa guuttu jabaadhu ishee jabduu koo chawaa bakka halkan gaarii. Eessi dubroo Maaram si dhufa keetiin na yaadadhu haadhoo koo. Ishi sareeko. Saayidee isaatti maqaatti malee. Ayyee shish. Ati maqaatti maduftu. Durii sagantaa isaa ta'a gatii kee immoo deriba galti. Tole. Agaatamti Saayidaa gubbaa jala jirti. Dubroo Maaram si faana haa taatan makiyoolii. Ameen. Eeshi dammata ulfaadha. Ayyee warri biraatti fufaa. Warri biraa. Ganni birrii sanaan baruu barbaade gatii isaa nan bita samuunattaaf malee ta'uu baatu. Birriin iyyee giraamni birrii 12 giraamni takka birrii 12 lubbuu. Amma natti morma kee irraa kuni meeqa? Kuni giraama 14. Inni birrii meeqa taare? 200 lubbuu kana 200 bitame kun. Asitti takkarraa zara feebarra asitti naa wayii kassarse barroomii asitti ishii kassarse maal sii bituu mee akaayii fi bassoo namni laalladhu naan jette saritti maaloo ganni waan garaa malee habiraashiidhaaf hin ta'u isa kan harkaa fudhadhe kan biti kanan jee. Hin tolchite inni waan nama banneessa. Eeshi maal ajab warri kastamiroonni biraa ordara. Warra ordaraatti kufaa'ee taakkaaf naa godha Oromoo. To where you go. Maaltu meeqa lubbu maaltu meeqa buchu saritti ko Samira Jimma yaa Amri Hagalbi yaa Bibti namtichi makiinaa maanutti kilaaksii godhu nurra baasudha inshallah achi gadi nurraa oo fedhiin lubbu maal ajeemu ምንም አትፈልጉም እዚህ ውስጥ ያላችሁ